Al test quatsch. Con l'aurabo, se havia una peira plata, la meteu de costat per tiular. Voilà. Fasieu d'orseus, e meteu d'aures, entre les orseus escartat a peu près de trimestre 50 a 4 trimestres, e se so che les aures meteu d'aure più piccius per remplaçar la duela. Voilà. E metien de replis aqui de sus, e pausava l'oiloso que haviau recuperado, como bene de buidir. Voilà. Donc, foseu tine bien calados aqui, a mequelei replis, començava a me l'oibelas al funs, de bravi gutiers, quand havia que foseu mestre corato, mai de farmai. Alors, aquí faisions los gutiers, et puis, à mesure, en retrogradent, quoi. Alors, si, on terminava amb de picciunos, e un arrangiado de plats pesugos al munt, alla cima, per fare lo fetacce.